DRDA sa hemlong governing body amay kepidupon. AHSI DC pen ongdung kaching thorasai kedeng pontu. Ing dengner kep all karbing long district chess championship 2017 aparman angdung kiti. Kardom nili karbe berta thanmang thare chesong tero non bertang ton pen archektha. Pai ni phaing coroner cap arni DRDSI hemalong governing body amai padu. Lapen DRDA pen dihena ningkana parman ke claim kidam nang jia pothak chingwai chingsai pon. Dipu DRDA sai hemalong pai in coroner cap arni governing body amai pidupon. Karbing long Tenas Council a CM tuliram long hangkachep hem pupon amai long MG Enrega 2017 to 18 dihina ningkana parman labor budget lapen annual action plan panongpon. Kedam tang dihina ningkan koson si sayamo kepichun pon ma lahaya puthakta chingwai pon. Karbing long Tenas Council Chairman Horen Singh Be DRDA Project Director Hirolas Milik Penchinglok video atum chetongdot renti. Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited parjab det pena pipinangan kaching thoramo dengponlo setame angbong malom thangna da saita kedengpon pede da jok AHSI DC kivir deji ansi angring nangdolo. Bon sitame AHSI DC Managing Director in charge Dhonsing Lekthepen Kacharipon Kimisena Jok Puthot Labangso Industry Paring Tusi Manja Daithor Jetinga Village Dimasao Along Anta Mesenpen Kapadupon 2 Amparta Managing Director in charge Lekthepen Chiriner Kep Along Le Reitusi Sa Devak Lapen Lemua Birita Karchipon Tuputa Birta Ripton Long. Dogmuka Sport Association Lapen Tournament Director Borsing Kro Chief Elevator Raju Milik Lapen Elevator Ratan Hendik Atumpen Kachapatir P Ponsi Dogmuka Longkam Teron Auditor Maholalong Nerkepang Ding All Karbing Long Chess Championship 2017 na Ningkana Parman Kedamtang Paypay ni Pa Ingkora Po Arni Pen ni Pa Ingkora Roxy Arni An Misen Pen Angdung Kiti Kapatua Sai Pedopon Pusi Dengaung Katnyo sa Perangke Robin Bepen Birta Pachinipon. Labang suka cepati along aluhisar po manpen Karbing Long Temas Council Siriculture lapen Cooperative Excise IEM Raju Tiso lapen arisang hotum chetong dun mailong mesen alam the hai hui sitame EM Tiso hinpen pajermi pon amparta labang suka cepati along kiundun abang po tumapan nong e pajerpon kicheng sian nong e Dengaung Chess Club pen Wilson Timong adun tua nong e Bokajan Chess Club pen Ritu Brahma atum henlo lapen Tikilangjun Chess Club pen Semsing Ingti, Dipupen Robinson Teron, Ranjit Ingti, Sutiram Ingti, Dongkamukampen, Prakas Be, Krishna Pangcho, Dengaung Pen, Samsing Be, Lapen Hauragat Pen, Kirison Ingti, Atum Henlo. Pai ni Pai Ingkar Roxy Arni Bogojan District Committee Karbi Student Association Student and Youth Council Karbi Nimso Chingthura Song Lapen All India Student Association atum hempreng aputhak Guwahatian Kebar. Bukajan District Committee Karbi Student Association Student and Youth Council Karbi Nimso Chingthura Song Lapen All India Student Association atum Chapatir Pipen Borman Thiarong along Chingrum si Guwahatian Palipen Karbi Anglong Lapen di Mahasau hini Inglong along ri Aparman Dodamsi Hemprek Aparman Chesong Ponji Pusi Aisa Bukajan District Committee Amaipu Anthony Katharpen Perangke Tumat Angno Pachinipon Pinangwe nilitum la chingrum nangkok mate pinangwe kopia thesila narmud la ka chingrum nang ma lakela hendo and ding open bituma fan Indian Constitution nang getok Article 244A mate autonomous state two hill district as Karbing Long laben dimaso la ini long ri pan hemprek biun hemprek ini me arondo to Indian Constitution pe tok dakro wakil stami non korni da India sarkar laben non kilchari bom BJP sarkar laben Assam along BJP sarkar la hinia sarkar atum stami la sarkar biar khai laben di masa khai pan nampuda panong tip sidolang la sila bangso puthak itung la bangso mithang arak kachilong ya phangsi pinangwe nitu dakan barpo itum Bogan district pen da kadokwe constituency podo taso district popen itum pinangwe barpo nitum Dimapuran palisi pinabada phadak Guwahati palikan itum laso autonomous district
krabjin man ke pelong je pani tum ke song nami pan sini tum pinawai ladak pan ke bar je pan sik mon pinawai ni tum armu phai ke chingrum ke bagan district pen bang pharo phol pen bang pharo la song bong sini li tum pinawai ladak chingrum phol lo la so armu an pen ni tum pina buhati palepo Bukajan District Pen Constituency Po Armu Chingrum Si Bang Pharo Po Sose Armu Chepenglo Alang Li Kathar Sangho Pen Pachini Pontuke Hemprek Alam Pen Anparta Karbianglong Saikam Thongkep Along Chapang Limalam La Pen Karbianglong Boro Atu Mapan Close It Alam Hai Hui Anta Ingtang Kring Pen Hadat Chesong Ponji Puta Pachini Pon hemprek alam pen aku thot aku laso related lo ni tum ke bachara pon la ke la lo corruption lagi yang meeting open karbeng long lo kuti atangka da so kicho panglem corruption so puthak itum tisong dong padu panji la pen aku jitu boro close it la so puthak sa temen itum khikham khe la ke boro khai pan karbeng long lo ke bangke STS unit la so puthak bangke ni tum tisong bangke tangrak pen itum tisong panji Berta Bangkelepan si Kangton Poniklo, live on the Cut News Channel, Dumit Help Me, Kurang